ما 100% مطمئنیم که اینا رو این جنگ گذشته گنبد و فئودال‌ها رو انداختن. ما دلایل و شواهد و حتی از یکی از اعضایی که در اون کمیسیون هایی که نشست هایی که خود فئودال‌ها داشتن، ما از اون همین مدارکی داریم که اینها در گنبد قبل از جنگ نشست هایی کردن، مقدار پول جمع کردن و به چند نفر از مرتجعین محلی ترکمن اونها هم پول پخش کردن و به فرماندار وقتی که قبل از جنگ آقای مادرشاهی بود فکر کنم مبلغ 500,000 تومان هم به ایشون واگذار کردن و موظف کردن که این جنگ خانمان در انداز برادرکشی رو در منطقه ترکمن‌صحرا به راه بیاندازن و اولین وظیفه‌ای که ایشون داشته در روز 5 بهمن فکر کنم 5 فروردین یه روز قبل از جنگ اون یه نفر ترکمن بود که به بهانه سیگار فروشی در حالی که 100 نفر داشتن تو شهر سیگار می‌فروختن ایشون رو به رگبار بستن و یه نفر اونجا شهید کردن، یه نفر دیگه هم چیز کردن زخمی کردن که روز بعدش هم برنامه‌شون به طور کامل اجرا شد به میتینگی که اهالی ترکمن‌صحرا در مقابل قانون فرهنگی سیاسی برگزار کرده بودن به وسیله اعضای کمیته مشهد که حتی یه رشوه‌ای هم به کمیته مشهد داده بودن که از اونجا اعضای کمیته رو وادار کرده بودن که بیاد جنگ گنبد را بندازه و پشت سر اون هم به وسیله تلفن‌های مکرری که آقای مادرشاهی به کمیته مختلف شهرستان کرده و از اونها با وارون نشون دادن جنگی که پیش اومده از تمام کمیته شهرستان هم کمک خواسته بود. دیگه کمی ندارم. Ben dünya önünden vazifamı bilmeli deriz. Ağahimli, düşüncemli, bölük geçen şu yurttaki, o cihannaki siyasetlerden ittila yapmalıyız. İmmin, kendimizin vatanını, memnunluğunu, şiratları, bir terektürlerini, öğretim, münhakemede, şunyalar, uyuş, mürendelik terziyi, elbette taze, sadaka, udayları değil, şu ayrı, şu taze, şu kartları da sizin yardımda talayım değil. Ağrıcık kartlarından ağırlanmakla insanın şaklına layık kartlar. Şu mutluluğa çok etmiyorlar. Söylediğim sonunda Allah Teala'dan dedim birleşimini ve şuralarının yayramaklıklarını ve ittihadiye kurar Kamerliğinin ağrı fırtana dursun gönlünde şarın gelin şar gelin şar şarın gelin şar Ekber kamerliğinin hamamı sağma bereket dünyanın hazır hayal شكل من الأعمائي في القدس من نرجع من جلين شاب جلين شاب شاب جلين شاب أجبينش ما من الهيهان ربطر لكل شيء من الشفرات شيء كما قيامة سناب الغيوش المفروض كان يلين شام يلين شام كانوا يلين شام كرم الحمر حاضر الله ويرد الخيران بالهريان من غير شكل بالله ما يفتح مدينة شعب يلين شعب يلين شعب شعب يلين شعب من مولا تتر یکی از اعضای شورای قریه دهقانان یلم سالیان هستم. ما در زمان قدیم یه سنتی یه آداب رسومی داشتیم بعد از اینکه محصول جو گندم را جمع آوری میکنن یه ضیافتی یعنی یه صدقه‌ای ترتیب میدادن
ki همه اطراف محل جمع می شدن و با هم شادی و خوشبختی خودشان و دیگران هم نشان می دادن. ولی این آداب رسوم قدیم ما در برابر ظلم ستم رژیم منصور پهلوی و اربابان و درباران و اربابان وابسته به امپریالیسم زمینایی که ما با دست خودمون آباد می کردیم از دست ما بازور سرنیزه گرفتن. از این بعد این آداب رسول ما هم به فراموشی سپرده شده. خوشبختانه به امسال با مبارزه زحمتکشان، کارگران، دهقانان این رژیم منصور پهلوی را سرنگون نمودند. ما هم دوباره اهالی ترکمنستان را دعوت نمودیم اینجا یک گرد همایی تشکیل دادیم. قدیمden de orak tabakalar olduk, orak yanadık, arabayla getirip öldü, çevremde bakardık. Ondan sonra dövüp eline alırdık. Onun öğünün her gün tatlığından haline göre orak tabaka beklerdik, ovalarını da çağırırdık. Ovalarının sonra betbolla kâli, arvatla verdik, kahvettik, bilmediğim yanavırdattık, yerinde elimizden alırlar. Bundan sonra bu atla kâli ünlü şuun kuvunlu, yoluna haliyanına yerin tutuyorlar. Sol kadın kuyuyorlar, orada katakanı bölüyorlar, bir de son meraklamaya iştahat edilir. Zemin azam-ı kesiz ki var rüyan kar mi kınar? Ekinsinin ki, hasıl zahmet kesin ki. Şimdi kanuni mübarek zaman şu buğday bayramı bir peygami verecek. Türkmen Tahran'ın ayarlar kanuni buğday bayramı Türk yürekten bütün yardımsız çalışan kayıklarlara ve rehberkeşlere ve yolunu tanıyan oğluna kutluyor. Orasının Türkmen halkın savaşı, Belkı'nın İran'ın bütün kahramanın birleşimi. Türkmen halkın muhtarilik bilen hem iktisadi, siyasi ferhengi, içtimai haletlerini yok etmelerini isteyeriz. Yaşasın yüreğimizde Türkmen halkı şerafetinden, kavmiyetinden defa eden şehitlerini.